You douchebag. Uthumelele impohlo zakho lana ukuthi zize la iDoc 9. So vele wasayinela nje i-death warrant. Ngiyathemba ukuthi uyakwazi lokho ngithi. Lalela la mfana. Waphinda nje yenza nje imove nyane engayi-understand la ku-territory yami. Soshisa zonke lezi ndlu lezi siphethe le stage lezi sisimashisayo. Ngasikudala. Uzabe uthengisa amakipikip lapha ekhonela sePre. Yangizwa. Kanti mina ngiyabluff. Lena una 24 hours yokuthi uhlehlele emuva. Otherwise kuzokhala umuntu ongashayiwanga la. Yangizwa ukuthi ngithini. Yenza into right.